Karibu sana, good morning WCW. Nani jetagwa Baby Top. A very good morning. A happy WCW Baby T. A happy WCW to you. Huh? Miss Stacy. Shokera. Happy WCW Baby T. Thank you so much. Yes, that is the way. Welcome. Good morning. Happy WCW Stacy. Asante anko. Yeah, karibuni sana. Nani mwanake mutajiraga MCM? Ya Monday. Eyo nereko? Man Crush Monday. Oh. Ni murageire? Iturita kuo. Oh. Ukoragwo Man Crush Monday. Throwback Tuesday. Terrific Tuesday. WCW. TBT. Na Feel Good Friday. Kwanyu kure gitari magoro ni kure mathai? Aria mendagia ginya mendagia dawa mesivi wacemania nao kwanza tamadi ukamera nyamu yo wameta MCM ukamera MCM mathina mbere na kumwenderia thogithi dawa cia mandaco mura mesivi na tohio twajora. Karibu sana. Happy WCW mama. Happy WCW mommy. Today you're looking wow. Thank you so much. The tie shirt wow. Is number 5. I tried color for once. I tell you. You're looking very beautiful. Leo umetujoin wa Cambodia. No menyarere damu watu demo represent mwana mimi na kwanga nimewakubali umetukubali niona dimweta kaikaba ona dona twita ona dina mweta. You're looking so good. Thank you so much. And you too. Thank you so much. Karibu. Yeah. Asante sana. How had WCW? Yes. Keguhe. Yes. You are also looking very beautiful. Thank you. Out of all your outfits, kindu kira kiagenia fiu ni kiratu. Ngeke darahirwo ni Royce Kum kuma USA, I think the year 2015. That shoe is very nice. Ne rwaro wakiru. Ni rwa nyoka. Ereku. I have no idea. No ni nyoka. Ono aga cobra kana python. To ni geikaru. Thima no gugikira maita matari maingi. Kindu gia kuheo gitiendaga kunuhwo. Na kenda gwikara no mno akuone utari aga gwakurehera ever. Kogwo Royce Kum no gigitaruke. No agakundehera. No ni gigitaruke. Ekiraga kaingi ni githaka. Arahua match na dress onayo. Ni thigino yakwa. Ono machithie. Kogwo gogagikihia noguo. Yes. Thank you so much Royce Kum kirato giaku no ndoragia akindeheire rimwe tene muno ekoria USA, and of course I celebrate her. I celebrate all the ladies. Karibu sana tucajamuka ni mathamana makuigwa wega tutanambia gucajamuka ri. Yes. What are you taking? Can I give you a cup ugaire? Ndukireke nyue tondu gutire kindu kinda karikira niguo ndaigua kigambia nginya kanua wega urakundoka be Neniko bila kuriganirwo ni juice yakwa no ndekere na uru nigugaira Stacy ina kiwi ina nuts ina melon ina pomegranate kindu ta kiu igathianio cokera ina kiwi melon nuts pomegranate. Very good. Nice cubes. Yes. On a breakfast. Na dinner na rajiaira. Na dinner na rajiaira. Uso thene gothe ithe igatukanio hia na irio. We are ready for today. Are you ready? I'm ready for shanjamuka. Tugeshanjamuka twina biru imwe tu kana igere. Yes. Andu mapuliza haso mona besha tucokere tuingire kuria gwa Pam. Igure gwa Pam Hold Properties. Chap. Na ihenya tukwambirira na besha nigetha ukione besha iginya cio ukigura kagunda. Urahinya *708#. Yes. *708# ucoke urumirire makinya. Ikinya ria mbere ni buy ticket. Wagura weka uguo nugucoka wone box ithatu red, blue and green. O box ina besha gatagate ka 1,100 na 500. Alright. Ikira pin yaku M-Pesa hau okay hotanira. Gora mugunda. Okay. Woko gwa Palm Hold Properties Limited. Aya ni marakwenderia ngundu kundu guthaka muno kundu very prime. Oha Kangudo Road kundu gwitagwo Kantafu. Umagira kana ukagira stage ya Nimrod stage ukaigira dakika 5 tu wakora migunda mithaka muno ungigura wige mburi ucinorio gacoka ukendia 50 by 100 marendia 950 na tondu kwina Valentine offer ukaheo cashback ya shilingi 50 nigetha ukenere Valentine offer eno hura namba eno 0740
190 000 0740 190 000 kana wandike kiugo mugonda utume kuri 29077 29077 warie na Grace wa Palmhold Properties. Very good. Tugithie thiini wa cai kundu guku gwi cai na atumia ni ndama celebrate umuthi na iritu aria metagwa Stacy Muthoni wa digital na aria ange othe. As we celebrate all the ladies, heka undu kani tukigira gacai-ini gako tara ladies ona tiko matara kumaririkania atumia aria especially mathia mawira-ini Ngai akamarathima na mawira na thio Ngai no ari turathima Stacy ugekuwa uguo na ngari ugekuwa uguo makoragwo me very smart na me iratu taigire cia ngari-ini giki kiraihu ta giki uronya njikirite na taritari o cia gutwarithia matakaya kuingira uguo nduka-ini guthiururuka uguo na ni atumia ni marutire wira na gone are the days atumia meragwo ate ni ya murume ona korwo ni ya murume ni wake ni akiri wake kugurirwo makiri kindu kimwe kiagurirwo ona ni mararuta wira. I celebrate all the women out there magithi wira magakorwo me very smart ukamona jamu-ini na atumia matiendete tint ukamacothi uguo wikuria triple S ukamonaga methe-ini ukamona kuria riu na ukaribo mareka uguo na matiaragia na thimu me farafara no makorirwo na kanyamu ka guku matu-ini to earpods kana bluetooth no makiinuka ri he kaundu mareka na no kega na magakorwo me barabara-ini kanjikore wega niki mareka wa mbere magacuhora wigi ni kunoga hakiri na ngari ndiri tinti o tinti maticeragirwo jamu-ini akamigirira giti gia thutha kaigura nyororo ya nguo yothe ni urie munogirie karuta bra kaigirira giti gia thutha ameikia the cikagio haha giti-ini giki kingi akoya wipes muno cia tako akaruta makeup akaruta lip gloss riu akahora ngari macini ainuke tino roneka haria Kiambu Road nduthi irahingica madam urare na Cayenne Porsche arutete wira wa muthemba ucio niguo ndiracokire kumenya ni marutaga arutete riu ciothe akaruta nginya makeup akaruta wigi agatigwo na matuta no nginya acuke arare haria itawa ria hutio na narutire iratu ndaiwe na tani akamurathima na irio ici cia baba wao na mwana wake nguo ndirahingika ni kuhingwo tuhingagwo rucini ha ni ehingurire ni tua wira ndai mundu wa kumuhinga toro nginya kimenyitie especially aria turite wega Francisca kuja unifunge nachelewa Francisca achokire kwi muthuri riu ni Grace toka Mombasani Grace kuja unifunge zipu nachelewa riu ni ahingurire na ni arimo ni kuhinga brado ecokia ngaigoire ngore amoko maraihu wigi ni aigire thi damu ni umire makeup ni arutire riu atumia he kaundu karathie no borithi no maragiukire no ndeciri maronire ta maradina mundu wi mathare na ni murakaru ne Cayenne kuringwo na cio rari araingurite corset nitwikira corset control kiundu guku riu ni ahingurite ni igoire mo re hinguku neo mamba gukoma ugaikarirwo riu igakanywo uharukanio ukindirwo minus corset minus bra kapuzen wig na borithi ona ikona ikui ta rucini ukihituka itiretekagia makorage mama mwenye igari kwani alienda wapi itiretekagia ni mutumia ucio adolera wo borithi akuinge zip wewe we celebrate you all the women out there hakiri gekinya hoini tukorogo cio ngoirugite ni ukunoga koguo ni ndiracuthirio ndirauga ndigutheka ndaigakai makeup ndari gikundi mwirire mbayo sweetie no riu maundu ni mega WCW to all the ladies out there na magakonya mbutu cikaigirwo gite-ini leta chai no ngika accident no marigwo kamuma na mundu ungi kamecire ni uthinjaga andu cai tukiingira ni itharia cai na Tea Master
Okireherwo ni the ladies. Yeah, posh babes. The posh working babes Yes. that I drive my car. Oh, my husband's car. Yeah. Yeah. Oh my. Oh my. Yeah. How can you scratch this lie? Do you have insurance? I'm telling you, tutakubeba pamoja na pikipiki yako. Leta chai. Tukiigire mwekwe thini wa cai kwa mkutasari. Right. Msalia, asalia na maagizo. Wewe, singeza hiyo madam nilikuwa kwa Triple S. So niachora gari niende na nini Kiambu. Na mama hawezi kubeba. Atumia batiana ga lift. Ruo no raumo kamuteithie na ki. Ndimuteithie na ki. Kumuhiga nguo kana gucindiria nyama. Na uteithagia atia? Na gucithinikira go. Ne bathi. Ndigwa njoke riu endia ni anyone rucio. O imagine bathi ngime kidege na ate gweta ile. Kwanza witiro gamaga ciukaga cie mucibiciti huru. Omenya ndirehaga. Wewe alisaidiwa. Bathi ngime andu thata thiri magweta ile ohinge mundu. Ani ararakara. Atiri ndimurira rute nguo barabara. You know. Yes. Leta musali. Musalia, asalia na maagizo. Very good. Tukiendelea Rahab Mukami kusema mlima yote iko nyuma ya president. The Don kutoka State House kuachana na kazi yake na kukuwa advisor. Pulo. Kujipatia docket mpya. Leta chai. Tukikuingilia moja kwa moja hadi chai kamili. Musalia Mudavadi mwenyewe aliongea. Kidogo kumbuka huyu jamaa Musalia amekuwa ametulia wakiwa na Mweta. Kawaida huwa wanashinda pamoja. Yes. Nduru za kuaminika zinasema hawa wakikula hawasumbuangi. Eti bora washibe. Sasa juzi tu tunamuona pale Musalia na chama chake kinakuja kinaolewa. Aolewa. Chama chenyewe chaolewa, yeye aolewa, amebanisha virago zake zote na kuingia UDA. Atulize basi apewe mimba. Sasa. Kaito ihu. Ukireo brother. Ahora mani. Baada ya kuingia kwa boma akafanya kama huyo mama wa Pose Kashene. Adadora fudhuli wake akejandikira. Nawe itarake mugweta. Mutaraga tumia gebatika nyitore kiundu. Ni kiundu ta kiu. Ni jorua ya kothi. In the making. Musalia akazitoa nguo za harusi ndio akuwe tayari kama vile umesema kushika mimba. Na unajua kwa kawaida ukishaolewa lazima utetee boma yako. Yes. Lazima you have to mark the territories. Right. Akasimama na kusema kama wewe umekuwa impeached. Yes. Hakuna kitu yote unaweza pata kwa hii Kenya, hata nyumba 10 huwezi pata. Kumbuka haya anawarushia Kimodamo ukipenda Jangridosi akiwa wa Munyoro. Lakini nauliza. Yes. Yeye alipata nini? Yeye. Si ni bibi ya kambo ama inaitwa bibi ya nini? Une bibi wa kambo. Alipata nini? Amepewa sasa, wameshaolewa. Yes. Kufika pale nyumbani amezitoa zile nguo za harusi akavaa pajama. Sasa ni kufagia. Akifagia akaona rigeji. Haizipata kitu. Akamwambia acha nikwambie wewe. Ulimpichiwa, hakuna kiti utapata wewe. Hata kama ni kiti ya nyumba ya wazee. Wanymunyoro walimwambia anataka kiti. Ndio. Wakiwa wapi? Unajua anaogopa. Umeolewa na hujamaliza siku 2. Alafu unamuona ex akipita. Lazima utokee kwa fence. Uanze kupiga nduru.
Wewe ujue. Ulitoka kwa hii boma by force. Na sheria ya hii nyumba inasemeko. Huwezi rudi, hata hatuwezi kuandika house manager. Mutumia mukuru coka girono maithori Gikuyu akiuga. Lakini juu hawezi jua Gikuyu akiuga. Hawezi elewa. Avaidera tukiendaga. Kidogo wakapatwa sasa na kupatwa sasa na wenyewe sasa. Wenye ambao wana support Rigathi pale. Karungo Basangwa. Akachukua pale bunduki aina ya AK47 na kujaza marisasi na kumwangalilishia Musalia akisalia. Akamwambia akakok. Kamwambia jamaa, juzi tu wewe ulikuwa umenyamaza na hiyo chama yako. Umenunuliwa sasa umepata mdomo. Ugonjwa ambao imekupata inaitwa Stockholm syndrome. Ni ugonjwa ya kumumunya Githurai 45. Ndio. Kwa lugha ya mama. Ndio hiyo. Ukipenda. Kwa lugha bayana. Stockholm syndrome. Lugha ya yes wa ya kumumunya 45. Yes. 44. Karungo kufafanua akasema ni lugha ya kujaribu kumfurahisha mwenye amekuteka nyara. Ndio upendwe zaidi. Naye Wahome Thuku akamuuliza, ndugu Musalia, umesalia kwa serikali miaka 36. Hii tu ndio advice unaweza patia watu wa Western? Ama uko na ingine? Alama ya kudukuru. And moving on to other stories. Mheshimiwa kutoka Nyeri. Yes. Ni MCA nafikiri. Kwa jina Rahab. Leo alikuwa ameenda kule kwenye Yugoslavia TV ama Yokohama TV. Si women rep. Nafikiri ni women rep. Yes. Na pale akiongea akasema maneno yakamtoka. Tunasema ni MCA. Akasema nini? Mlima yote iko nyuma ya mkuu wa majeshi. Shida haiko hapo. Iko kwa comment section. Wanamuliza, uko na mlima yako? Hata umemeza ile dawa ya kufurahisha mkubwa. Ndwesi ragire mwakiaria ya kumumunya. Ati Kanyere kule women rep. O aumaku. Matino kaga. Ayo ajo ya mess. Ale bare gym. Ala bare magathi makaria. Oria matigite 2022. Rituria ithu twego. Anamuria, yani you have audacity. Niwe thikagiriria. Kwa ajili niko mama. Naomba mumusamehe. WC ni pombe. Juni WCW. Ni pombe. Pombe hina mwalimu. Pombe. Ndio. Na mwalimu. Mobi. Ni wanyuile yote. Wanamuuliza. Haya. Mlima unaogelea ni gani? Simama tuone kama uko nayo. And moving on to other very, very serious stories. Very serious stories. The Don. The Don aliacha kazi ambayo alipewa kule State House. Digital strategist. Yes, na akajipatia kazi. My friend. Yes. Amefanya nini The Don? Ameingia kazi ya advisor. Kidogo akaponyoka kazini kwa. Ana advise serikali nini? Ama advise sasa wazazi. Baada ya kuhepa kazini akaingia kwa gari lake, akaseti kamera pale mbele
na akaanza kuadvise wazazi. Oh my. Kidogo aliingia kwa mzazi wa Kibet. Kumbuka jamaa kidogo alikuwa ameabductiwa ya jua kuchora hapa na pale. Akaanza kuadvise mamake. Sasa aliliona lutusumbua ni kwani kila mtu akiingia pale lazima apate accent ya Kikale. Nataka kusema mama ya Kibet. Na don't tumemzoea ni wa Kiambu. Mama ya Kibet. Chukua mtoto ukuje uombe msamaha mbele ya watu. Mtoto umleavyo ndivyo agwavyo. Ulegwa wapi mtoto wako akitoroka? Mimi kama dona lea wangu. Neri? Ai nyondo-ini. Orora nacio. Orora nacio na ciake. Ndiraigua. Orora nacio imaguru. Mimi kama ton. Nataka kusema mtoto umleavyo ndivyo agwavyo. Kama vile dona amegua. We mama ya Kibet nataka kuambia utoke hadharani. Uombe msamaha. Kama utoki kuomba msamaha, unajua mtoto wako atarudia tena. Mtoto umleavyo ndivyo agwavyo. Ando maroria atia. Wamuria thiriri. Kai mundu wothe ingira kuu no nginya anyite accent yo yake Kalenjin by force. Ta borithi. Oruga Doni athire ena accent. Mtoto umleavyo ndivyo agwavyo. Tuna nare na negucorwo. To nyonire methu. Senator methu. Akiuga ati mundu tenda gucorwo ri ni eherere giti. Ona nikire mucore. Ona ni kwacora ni muthukirie biu. Nengonire. Nikire twathara mwaki ka muiritu. Gatune kena marithi. Na ndire mundu ndira abductor. Terere. Ati the dona rari atia. Mtoto umleavyo ndivyo agwavyo. Na lera irogo. Kiambu. Sasa nana amelea mtoto vibaya. Sorry tu. Huyu kwanza sasa hata the Don onarathukia muno nigukorwo we mwene aturite twaragia. Aere to wega. Wega biu. Arathi kwa accent ya rutako. Koguo we ni true. Ni true product. Yes. Ya mwana murere wega agathukira iguru. Athukiire mugima. Mundu aragia Gikuyu fluent na ndari accent. Araigatha. Muto atagwa akahingura TikTok. Mutoto umleavyo ndivyo agwavyo. Wera gwatiriri. Mugikarania na mundu murore. Ona roja na maminyo na atameha kwikuhianana. Riure. Ni undu wa Ndori marahana nao. Ugonjwa wa kimumunyero. Ukoria kinya accent. Kimumunyero. Wendeke. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muingi. Nitwirega kuona muiritu ungi oragitwa Gatego na gutire ona undu wakinyirirwo. Tutierirwo muiritu oragwo atia kana ekire atia. Riu ni mwana ungi ningi nionekana tukoria atumia ri turikuwa mieri kenda tukarera agacoka agagithie. Banga wandikitwo finish Kumaru. Wandikitwo na Kimakpen finish Kumaru. Banga wandikitwo finish Kumaru. Finish Kumaru ni kumaanisha aje? Atikupata ni kumaliza. Maisha mako ni maritu. Ojo kumite ngiri imwe kuingira nayo nduka. Uragura irio cia kurio muthenya ucio. Thiete muno no wira rucio rucini. Mune na hau ndungiona. Na ngiri yo kumiona. Urabidwo tinde wira muthenya mugima. Uma weigiririku no shaba. Andũ a mũciĩ ũmwe mũthũi-inĩ kũrĩa Nyĩrĩ marenda kĩhoto kĩa mwana wao wa mũirĩtu Gĩthamake thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩ anyitĩtwo kĩa hinya. Nĩ mohoro ma thaa 5 rũcinĩ, njĩtagwo Dan Wainaina. Andũ a mũciĩ ũmwe gĩcagi-inĩ kĩa mũthũi-inĩ kũrĩa Nyĩrĩ
marenda kihoto kia mwana wao wa muiritu wa ukoro wa miaka 8 githamake thutha wa kwirikana ati ni aranyitirwo kia hinya ni mwanake wa mucii marigainie. Uhoro makirio gatariria ati mwanake ucio uria urikitie gwithara arahenereirie mwana ucio na thwiti, na thutha ucio gutabania ngero iyo ya magigi. Aciari a mwana ucio marauga ati ni mathitangite mwikwerwo ucio ceceni-ini ya borithi kiumia kihituku, indi gutire ikinya ritacoketio ni maabitha a borithi. Gladys Muthoni ni nyina wa mwana ucio. Kanyitirwo ni mwanake neighbor ametire magithi nao ko akimera ni akomaheo gats na thwiti. Riu ciana tondu no nini ciana ikimabuata, erire mwana ingire nyumba. Mwana ingira nyumba arutirwo nguo, after kurutwo nguo nake akiruta akimukomera na guku thutha. Riu mwana ndamenyire ni na complaints cia kuga ni araturwo ni baru. Ndoria mwana ni kibaru cikiri agakira. Ria ndahanie ta nguhura mwana nire mwana etikirie kunjira ma akinjira ti kuringwo ni kindu ni mundu amunyitire akimwika tabia. Itenda thiborithi madam ambiria muthigari uria ndakorire ambiria akinjuria kana ni kigenyo ndenda kuigira mwanake ucio ringi akone grudge ndinayo. Ngimwira aca. Ndathikia wara madam andorire uguo akinyururia akinumaga akinjuria kainyuma thina-ini akinjira tuhana chokora akinjira maundu ma kundurithia ndaiguire ruo pain ngoro ni maundu maria nderirwo na ndionire uteithio. Ithe wa mwana ucio Peter Mbugua na kiarauga maabitha a borithi matire mamateithĩrĩria kwenjera uhoro ucio, makienda ikundi cia kwĩrĩra ihoto cia mũingĩ cingĩrĩre. Ndina kana ke haka miaka 8 kanyitirwo ni mwanake weho muthenya wa kiumia. Gutindu tutageretie gwika mwana witu anyiteirwo haha kwa my neighbor, tukuhaniriirie nake haha athiite guthaka na ciana iria ingi. Mwanake waku uguo akiririo uguo akirora kana kau agicirio ro wako ikanyita. Tukihogokera riboti ingi ni ati mwikwerwo kuma bururi wa Uganda ni ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Juja thutha wa kwirikana kuraga mwanake wa ukoro wa miaka 23. Peter Macharia wa miaka 20 aratharikirwo ni muiretu urakurikana ta Cynthia Nakato wa ukoro wa miaka 23 kuma bururi-ini wa Uganda itura-ini ria Mastos Juja kaunti-ini ya Kiambu utuko wa gukia muthiwaira. Rose Mwangi ni ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ. Peter Macharia mwanake wa miaka 23 aratharĩkĩirwo ũtukũ wa gũkĩa ira nĩ mũirĩtu ũrekwĩrwo mararĩ ndũgũ ũrĩa ũrakũrĩkana ta Cynthia Nakato wa miaka 20 itũra-inĩ rĩa Masto Juja, gĩko kĩrĩa kĩrarakĩire aikari a itũra rĩu. Uganda no tuwa wa mbere ni ahũrangĩte andũ aingĩ, amepiga watu wengi, watu wengi ni ahũrĩte andũ aingĩ watu wa mbere. Mwanake munini muno, mwanake utanatiga family acoka nĩguo ũcio nĩ atĩ maica make ũguo. Ũhoro ũcio nĩ ũranyihatire mũno ngoro yakwa na ndĩraigua ũru biũ, tondũ nĩma mwanake ũcio nĩ ndĩmũĩ tondũ rĩu brother yake nĩwe ũkoragwo haha. Andũ a nyũmba ya mũtigairĩ matongoretio nĩ mũrũ wa nyina hamwe na mũingĩ maugĩte mũtigairĩ aumagaririe mũirĩtu ũyũ gwake mũciĩ mbere ya mwĩrĩ wake ũcokete kũhithũkio ũrĩ nja wa broti ĩrĩa mũirĩtu ũyũ araikaraga ũrĩ na nguraro njũru cia gũthecangwo na kahiũ. Ndĩna ruo rũingĩ mũno nĩ ũkorwo nĩ mwanake mũnini, mũndũ na mĩaka 20 tuĩte nĩ akuo nĩ ũru mũno, no twende tukĩoneke. Mũmũragi ndĩramũria surely nĩ kũgucania mũragucanagĩria wendo kana nĩkĩ? Arauga athiĩ ethambe athiĩ wĩra. Ngamũria ũguo nĩ ũrona nĩ wega mũno ũrekire. Madam ũyũ ti Mũkenya nĩ Mũganda. Ngakĩmũria angĩkorwo nĩ ũroka kũraga Kenya Uganda. Kamanda wa borithi Juja Jackson Sang nĩ ekĩrĩte mũkonde gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo ũyũ ũrĩa nĩ wa kuma bũrũri wa Uganda. Sang akiuga mũkui arathecangĩtwo tũhiũ 7 mwĩrĩ wothe na mũirĩtu ũyũ ararutaga wĩra wa kwendia kĩrabu mwena ũcio wa Masto. Stopped severally by a lady friend. What caused this kind of commotion is not exactly identified, but the investigation is underway. The lady stabbed this gentleman more than 7 times, which really
is suspected to have caused his death. Rose Mwangi, Kameme, kau ka muingi Juja. Tugitigana na riboti iyo ni ati ahunjia mwena wa Kiambaa ni manyitanĩire mahoya ma gũkomithia ikuo iria cigomeire aikari a itura ria Muchatha na Zakari Kamau wa Njuguna onake ni ekinyitie mahoya-inĩ macio. Thutha wa itura ria Muchatha gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiambaa kũgũmĩrwo nĩ ikuũ imwe ciacio cikiumana na andũ kũgerwo ngero na kũragwo. Mũngano wa ahunjia mwena ũyũ nĩ ũroria mũingĩ kũnyitanĩra nao gũtega itura rĩrĩ mahoya-inĩ nĩguo kĩng'ũki gĩkĩ kĩhuke. Ũyũ haha Mũthikabu Boni Gĩtaũ wa kanitha wa Elohim Faith ũrĩa nĩ mwene gĩtĩ wa mũngano wa ahunjia mwena ũyũ arĩ na ũhoro makĩria akĩaria meharĩrĩria ma mahoya maya rĩrĩ mĩciĩ ĩigana ũna ĩkoretwo ĩgĩcakaya thutha wa kũrwo nĩ endwa ao. Ũhoro wa mahoya marĩa tũgũkorwo twĩnamo nĩ tondũ wa ikuũ iria tuonete na nĩ ikuũ iria ciretwo sudden death na ingĩ nĩ cia kũragwo na ingĩ ũkaigua nĩ andũ nĩ manyuire njohi na rĩu ikuũ ici nĩ tũmakĩtie tũtiũĩ no ũngĩ no ũtagetetwo nĩgetha akue no tũngĩhoya Mwathani gĩkuũ gĩkĩ Mwathani no atwehererie especially andũ a Muchatha tondũ nĩ inyuĩ host mumere inyuothe atungatĩri othe a Muchatha na Kiambaa ũkai mũthenya wa Jumamothi nĩgetha ithuothe twĩte Mwathani nĩgetha atũhonerie itũra ritũ. Kũringana na Mũthikabu Gĩtaũ ndeto ĩno nĩ ĩhĩrĩirie makĩria kũrutia mweri wa 10 mwaka mũthiru ĩkĩrũmĩrĩra ĩngĩ yehĩrĩirie makĩria mwaka-inĩ wa 2019 na ikuũ ici ti nomo na ti cia kawaida ni tondu kuma October till now twina almost 200 people andu aria makuite tugika mathabu maitu nacio ni aria tu kuri mwaka wa 2019 ni kwagite ona thina toyo wa ikuũ na ni kũraganago muno Muchatha na acifo magĩtwĩta nĩgetha tũhoe na twahoya andũ arĩa moraganaga makinyitwo koguo nĩ kuonania ona rĩu tũngĩta Ngai no atũnyitĩre. Gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu mĩtambo-inĩ ya 101.1 Kameme FM niĩ njĩtagwo Zakari Kamau wa Njuguna. Muthia wa mohoro ma Kameme kayũ ka mũingĩ thaa 5 njĩtagwo Dan Wainaina. Uma